Pada saya, kita jangan merasa pandai, tapi kita pandai merasa. Hidup ni kalau tak ada hujan tu bukan dunia namanya, tu syurga. Kalau atap bumbung bocor, jangan kita asyik sibuk lap lantai je. You won't get you nowhere. Baiki atapnya. Biar tak pandai daripada mana-mandai. Mak saya pesan biar gila jangan bodoh. It's either you win or you learn. Dalam kejayaan, kita mengejar kejayaan ni, ada orang yang dia memilih dan ada orang yang dia dipilih. Well, God have funny ways of showing things to me. Betul. But I have funny ways showing things to him. Do not be a person of success, but rather be a person of values. Doing what you like is freedom. Betul. Liking what you do is happiness. Do what you like and like what you do. Sebab kita ni pun sifat kita dijadikan daripada tanah. Tak payah nak melangit. We cannot fix the bad past, but we can always build a good future. Making mistake is better than faking perfection. Kalau kau tak boleh jadi garam yang masinkan ikan, jangan jadi langau yang busukkan ikan. Orang yang berilmu belum tentu beradab. Orang yang beradab dah tentu berilmu. Betul. Pada saya, kalau kita jatuh kerana manusia, bangunlah kerana Allah. So pada saya sebenarnya, kalau kita tak pernah sakit, kita takkan rasa nikmat sihat. Betul. Kalau kita tak pernah duduk dalam gelap, kita tak rasa nikmat cahaya. Betul. Kalau kita tak pernah lapar, kita tak rasa nikmat kenyang. Setuju. Kalau kita tak pernah susah, kita tak rasa nikmat senang. So kita jangan cari manusia yang sempurna sebab kita takkan jumpa. Sebaliknya, kita carilah manusia yang boleh menerima ketidaksempurnaan kita. Dan begitu juga kita. Macam mana orang sabar boleh marah, boleh kecewa? Marahnya orang sabar berdiam diri. Betul. Kecewanya orang sabar berlalu pergi. Kadang-kadang macam kita nak berdoa sendiri pun kan, kita berkira masa nak berdoa. Sedangkan Allah sendiri pun tak pernah berkira masa nak dengar doa kita.